Buang ayun ini. Sudah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan kau lipat Ayun. dalam tangan. Woi, lihat. Ayun belakang. Jangan double itu kaki. Kau ikut susah ya. Baru tersinggung semua nanti kalau salah. Rame-rame. Iya, betul Pak. Betul yang kau yang sering salah. Ganti. Maju kiri. Ke kiri. Ke kiri maju. Kaki kanan maju. Maju. Kiri maju. Kiri lagi. Kiri maju. Kanan lagi maju. Kaki kanan. Sabar bagaimana ini begini. Jangan kau sabar. Maju ke kiri. Tangan kanan maju. Maju ke kanan. Sudah ajar ini. Bagaimana? Ya. Model banget. Ya, mudah lagi sih kalau konsentrasi. Yang kanan. Kan. Set. Iya, tuh. Dia mau begini. Gak usah Pak. Kagak taruh di YouTube. Ya. Pak Kusnadi gue mengaya, Pak Kusnadi. Hadi kan? Bisa, kelebihan. Hei. Sambil setik karunya, disik-disik tas macul. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, Ya, kaki kanan, kaki kiri ke depan, tangan kanan ke depan. Coba, perhatikan ini. Ya. Coba, mulai. Hop. Perhatikan ini bangking kairin nu madalekang, lima kanan nu madalekang. Kata ko cakon tu lima nu buagam padande. Kudu nge mupur kumae. Ya, coba. La ilaha illallah. Kala non pip na nang ban. Puro nama nang bari na nang pa. Hop. Perhatikan ini. Pinawang ini. Je. Bangking kiri dalekang, hop, bangking kanan dalekang. Tangan kiri ke depan. Sebalik kanan, balik kang ini, tolong. Coba. Hop. Ya, aduh. Coba, ulangi. Mau sedikit. Ya. Siap.